Kadagiti labi di kaslaawan di attenjed, at dadagiti puso ay naulimek na agpukaw iti pamati, niyam at tultuloy lata imang sarat iti baset alawat. Nirami, inturong ti ayat iti panagmama isaan pa'y inakasadana, inipturana ti buten, ti panakaibabain, kinti sakit kasla ulay iti unag ti bukod na ibalay ket masapul na pa'y na ilaban ti kinatao na. Niwali tumet, lalaki inasugatan dapu iti ayat saan inasubad, nagigat, nagbartet, ken nalunod iti latinid, niem iti naamuana iinilab dikit at sakit ken at kasapulan iti tao isaan ipumanaw, pinilina ti at talinat. Ket ni Sandla, inaika na yun na agud ulay iti asawa ipuro overtan ti lasun, kabayatan itagiti anak nakit at saludsud no apay kasla saan da inapatid. Iti talo ay pakasaritaan, nakita tayo mati pamilya mabalin ay madaday, nem tipud no maayat ket mabalin pay imanisubdi iti nanamat. Dear Mr. Lonely. Insan, adda ka di pa panaminton malam? Ay, awan mo din san. Apay ka di? Agpakuyog ak kumakit. Ijay, Kuyugan na ka mapanagaram. anya. Apay masapul ayang adakadwa mga agaram. Una, tapno adda ka duwak nga agawid inton rabi. Sa dino aya, asino ti armam. Ni Lovely, di ta kabangibang nga ili. Ay, apaw. Nagmayat matan ti panagsagawi siw mawarlitaw. Kan papanap, nakaisputing ka ba? Ni tatang mat, damagan na pailaan. Katam muna abaro to'y putot na. Ay, kunak, nuawan plano mga asawa. Ni tatang mat. Asino nga rod nga iti mapan mo arman? Basta tatang, maamuan yung tulatan no asino. Ito uyak latanin san. Sigurado ka? Mabalin mo mati umay. Nalas mo't no adak pay lang kanwam. Sikalatan, to sikakat nga rod ti agaram. Iso ang harod. Unin san. Teksan naktulatan, na mapanak agtambay di ta story ta sungadan. Balasang sa jagbambantay ijay kag. Ay, sus. Nakakita ka man ninsan. Sige nga rod. Ag-text, wano umawag ak tulatan. Naimbag nga oras mo, ading Lovely. Kastamot, Manong. Sa anak ka di makasingakan ka, ading? Medyo nga rod, Manong. Ah. Ada nga min napatag nga aramidak, ngam kapilitan asim mangwakan ka. Ay, kasta ka di. Ay, sige nga rod, ading. Agpakada akon. Ha? Sige pasensyakan. Baliwak tulang ti umay. Oh, kasano insan. Saan kan sama talag sublin ijayan ni Lovely? Saan pa insan? Ay, sa awan na. Unaan da ka, no kastalang insan. Nadamag ko nga daagar aram kan ko na. Aya? Unin san. Isong agalisto ka, no di mo kayat ni maunaan. Adaak manan, Lovely. Sapay ko mata sa anak ama kasi nga ita. Apay ka di, Manong. Nakaumayak. Umay ko idarirag to'y nasinaw a panagayat ko kan ka. Ha? Uwin ading. Agayatakan ka. Katsapay kumatay kanak matitigundaway amang ipanagnak iti kinapudno ti ayat ko. Pasensyakan, Manong Warlito. Kayat ka di asawan day ta Uwan, Manong. Pasensyakan. Ngamang kita kalatan iti sabali a pangibaw ingam iti ayat mo. Itaman pa'y anabartek ka, Warlitaw. Oo na. Tanagin umagat nga ron nanang. Nasakit tinagam ko nanang. Taapay. Nasakit. Gabot na pinainag ni Lovely. Nagsakit nanang.
Day talakit din babae, ti barbarte kam. Ay, awan mo, Warlito. Nasakit nga ron na nang, nasakit. Ay, ayato kunay ni Lovely. Kadyak maaglo na kas jay kalakana ti panang busted na kanyang. Uy, Warlito. Aldawan, bumangon ka ditan. Nagunuray ang dagiti tarakan mo kan ka. Bayan pa'y lang itatatang. Aguray da. Anya nga aguray nga ibagbagamat. Hagalas nuibain. Napudutan. Apay, di mo mapankitaan di tarakan mo anwang. Madamdaman ton tatang. Ay, makamo ka man langan. Ay, Un tatang, madamdaman ton. Sana bali. Awan pa'y mo't alas 10. Nay, apay na insan. Minalamsamot tan nga ginom ka. Pangyaw-awan ko lang iti sakit. Amarigrig na kinsan. Apay ayang amin. Awanin san. Pinaay nakadagos ni Lovely. Kahit dayta ti barbarte kam. Ay na insan. No pinaay na kanila Blay. Ano dita? Apay, iso lang ti babae aya. Ngam ni Lovely lang di kayat ko insan. Awanan sa bali. Kunam lanay ta ita. Ala, bayam insan. Adan tuman yam amukin ka? Abay san mo nang agtimbaga ka? Ha? Nilang Lovely di kayat ko. Imbagakmat kan manong, nga ibawing mon iti sa bali day ta panagayat mo. Pinadas ko matalipatan ka. Ngamjak ka ba lang, Lovely? Si Kalata, awan sa bali. Sorry, ngamkas na kunak. Awan sumgar adut-dut ko kan ka. Anay ko, nagsakit mo tanadanggan. Nasakita talaga, ngam day ta ti kinapudno, manong. Kan may isa, addan ka ayan-ayat ko. Anya? Day ta ti pudno. Iso asar dengan nakon, manong Warlito. anya ti aramida mo Warlitaw. Na mag-aadan jay mulam akamates. Hapay adi mo mapansibugan. Mapanak to inton madamdam matatang. Kastaman ti ko na medical manan. Ay na, awan maun Warlitaw. Diyak nga rod na sango idikalman, tatang. Ay, nuan niya launay at ipaglaladutam. Awan, tatang. Sige. Panawan kayo pa dito. Ay, jay mulam ko na, ing kasibugan. Punta lang! Kunak no talaga abay-bay amon nagitimula minsan. Dua lawas samot na di mo sinarungkaran. Awan ngamin mood ko insan. Tapay mo. Awan? Gapo ka di, ti panang busted kan ni Lovely. Kastang aro din san. Ay na insan, kas kunakitikin ka, ado ti babae dita. Bayam, tadan to yam amokin ka. Bayamon insan. Uray saanan. Amo nga numasaktanak tulaang. Ipamaisaklatan ti panahon ko. Iti panaggarden ko. Mga lakman iti duarupet dito petsay ante. Napiala nga isagpaw ko man iti bukal nga inyangar ko. Ay, wen mabitlaan nga raw tamang isuputak. Kaimimbasan na da ito'y takaganganusan na ka. Wen nga rod antay. Hello, Auntie Petra? Nay, si kamat gayam da ita, Julina. Ulay mat ti panagbadbado na dito na babae. Nagkiting t-shorts na kan. Makit-kita pa iti. Ay, sus, baka ko na nakapaw. Hello, Manong Pogi? Hello, ading. Ay, salbag. Una yan na pa ng matmat na kanyak. Kaslamang gargari. Day, aduyan, taigat-gatangam apitsay Warlitaw. Saan asabali apitsay timirmira dita?
Amuyo ka di agnagan iti Julina, nanang? Ay, wan. Kaanakan ni Melda. Apay ka, day? Ay, awan? Di mo ko na kurso na, Adam. Sa bagay. Saan ba't kit di adakas? Tabaro ka. Oho, uray awan. Taapay nga raw nakasla interesado ka kenkwana. Sa anak nga interesado, nanang. Nadamag ko laeng Masurunak nga hindi pa nang kita na kanya kita ije store. Man, ano ka ay ano kitaan na ka? Ken may sa, awan dakas na tabalasang may. Ay, uray awan ko nakngarod, nanang. Kasken labli laeng ti kayat ko. Insan, nadamag mo kanin? Ti anya? Na ospital ka ni Lovely. Ay, nakadamagam. Diyan gayim ko akaaro ba da? Ay, kahit naibaga na katinunan ano? Awan man, ang tilang na ibagana. Maopera ka no. Tay katanda niya may isang ovary na. Tada ka no, bukol na. Kasta? Kan saan lang nga ita? E di naamuan ka no ti BF na ti may papaniti da ita. Naki-break ka nun. Anya? Taapay ka no? Diya ka mo Basta day tamot tinadamag ka. Tatang, mabalin ka di apakikit-kita yu di pastor ko inton madamdama? Nay, apay aya. Si kangay amang kita. Adda pa panaktatang. Sa dinaw. Inaksarungkaran ni Lovely. Di nakalangarod kayat jay tao. Ingkapayla dagdagulitan mat. Agsaksakit ka no, tatang. Iso nga inaksarungkaran. Aya. Ay kat isu awan mat ket di papanak Ay, agyaman na ka, tatang. Kumusta ni Lovely, auntie? Dayjay, kalkalpasla ang ti operasyon na. Adda bukol iti may sa nga ubarina. Iso nga inikat da. Tano saan ama ikat. Mabalin ka no ama akaran jay may sa. Kasta ka di? Ewan nga rod ka naw. Ka naimbag man ta nakaumay ka, barok. Owen, auntie. Nasauda nga min kanyak ti maipapan kan Lovely. Kasta aya. Ala ka tumay ka nga rod Inta iti silid nga ayan ni Lovely. Amo ka saan nakakayat ang makita, Lovely. Ngam imayak. Takayat ko ama-amon ti kasasaad mo. Agyaman na. Adawit ko prutas. Amang ano kayat mo timangan. Ibagamlaeng tamangukisak. Agyaman na klatan. Nabsugak. Ay, kasta ka di. Alangarod. Ibagam tulatan no kayat mo timangan. Naamuamon di ka sa saad ko. Saan ka kadi pa yung agawid? Ay, saan, Lovely? Kayat mo man kan saan. Kaduak ni nanang mo amang bantay kan ka. Aging ga makarwar ka. Agyaman na kiti anos mau anang asikaso ka ni Lovely barok. Bayat nga aday di ospital. Kan ititulong mo pinansyal. Awan anyaman na, auntie. Ay, naimbag ka pa'y. Tauray no pinaay na ka ni Lovely. Makita, ti panangisakit mo kankwana. Saan akas ka ni Jack? Gaputan na pudno ti panagayat ko kan kuana, auntie. Ay, sapay ko taday tati makita ni Lovely. Ay no siyakla amay sa. Mas ad-ada si katikayat ko para kankwana. Pagyamanak no kasta, auntie. Ngam narigat, no pilitan tayo ni Lovely. Rumwar ka dito'y silid mo, anak. Ada sa nga ilem. Sino nanang? Awan mo ti amok nga umayita. Ni Julina. Anya? Isumanan? Oh, ibaga yung awanak nanang. Imbagakaw nga adda ka. Iso arumwar kan dito'y kwartaw. Jak kayat. Ay, saan ka man ngagbalin abastos, Warlito? Rumwar kakit din, tayong kasangwain. Anyamat nga minan day ta, babae.
Ipadlaw na launay mo't nga gusto kanyak. Alakit din. Yak nga rod kayat. Iba kayo ang nasakit ti ulo. Grabe ka, insan. Babae pa yan, ti masidagkan ka. Ngamlinis siyam kit din. Yak nga rod kurso nada. Napintas mo ni Jolina. Sexy pa. Oh, uray pintas na amin na pintas. Kan sexy na amin na sexy. No jak kayat. May salaang ababae ti kayat ko. Amom day ta. Agaso. Talaga lang, ha? Talaga, insan. Akat ituloy mo ang arod nga arman ni Lovely. Total, nagsinadamatan iti boyfriend na. Uwan, insan. Talaga akas tati planok nga aramidan. Pangipanam ngay kadagita binuras mo abu nga timulam anat natang. Iyayan da lovely nanang. Lablay, Uwan. saan aya binastad na kan? Nga isupay ti makagapo nagbarbar tekam iti makabulan. Ni nanang met. Ibaga na pailaan. Kagpay sumait. Kan saan aya? Nga dan boyfriend na. Adda nanang. Ngam nagsinadan. Apaman an amuan ti lalaki ang maikat ti maysa nga ovary ni lovely. Anya? Uwan nanang. Tamabuteng ka no. Amangan ka no saan ang maipaaya ni lovely iti anak. Pagbot nga na kumangay. Kaadapay mo jamay sa nga ubarina. Mabalin pa'y may tama ka anak. No maikat jay dua ata isaw. Diyak mo ananang. Day tamat ti damag. Pasensya kan lovely. No daak manan amang singa iti panaginanam. Awan mo tinapatagngar aramidak, manong. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Ala at matanday ti agundaway nga agyaman kan ka. Iti amin ana itulong mo kada kami. Nangruna kanyak. Awan anyaman na. Basit la abanag dayjay. Basit laang kan ka. Ngamno para kada kami. Dakkel abanag. Kat jak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo. Sa anak nga agururay iti subad na. Umanayan na makitak anasalon at ka, lovely. Imbaga, no di na kamanan binasted adagos ni Lovely. Jak pa'y inulit nga indarirag ti ayat ko insan. Amomit. Kasinsina dalaunay iti boyfriend na. Akit man ano ko ma? Jak kaya tagundawayan ti sitwasyon na. Agpalabasak pa iti mano abulan. Sa akmanan agaram kan kwa na. Anya? Oh. Kasanon, no anda sa bali nga agaram ken kuana ket sungbatan nan. Awan mabalin ko insan. No kasta ti mapasamak. Siguro, talaga asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Amok nga amom. No anya ti gandat ko iti kanayon nga umay ko dito balayo, lovely. Manong Warlito. Ay ayatan kalata. Aging gaita. Ngam, saan ka kadi amabuteng, manong? Pagbut nga ko ma. Amumat nga awanan ti maysa nga ovarik. Kan ko na ti doktor, nga adamot la tendency na asumarunon ta ang maikat di maysa. Ti tao anapudno nga agayat. Saan aday tatikit kitaan na lovely? Di uray man duanton nga overim ti maikat. Ay ayaten kanto lata. Gaputa si ka mismo ti ay ayatak. Saan laeng aday ta overim? Wano anyaman aparte iti bagim. Iti bayad ni Rami, saan ikasla kada diti simpo ay istorya ti ayat. Adami sa ilalaki ipinatina, may sa ikari nantad iti namnama, niyam adamet butan ay saan na maibaga iti unad ti balayda. Idiludyan ti sakit ti ulo na, ti panagpuyat, ken ti saan ipanakaawat ti litnana, saan na amuno pasano na ipadamag iti nanan ken tatan na ti pudno, at balinan na ina, kulay saan pa'y inakasadana ti lubunat. Dito'y na episodyo, masapsan ti sakit ti may sa ibalasan ipinalpilit na at balin ay nabiled, ti puntut ti pamiyat, ti baen ti komunidad, ken ti panagayat dagiti naganak saan inalakandiam saan met at pumanaw. Dear Mr. Lonely.
Saan kumapay nga ita ti panagkita ta, John? Amumot anapuyatan na, gaputa pangrabi iti trabaho. Inton sabadon tulaangan. Adda pa panakintam Sabado. Iswa please. Ita ko man nga kita ta. Maturog kanto, apaman na sumangpat ka. Alaman laangan. Ngam, apagbit talang nga rod tapno makaturugak. Wan ka di. Sige nga Rod. Agrubuat kan, taurayin ka. Okay, bye. Ay, sa diino ti papanam. Rumwar ka kat awan pa'y turog mo. Wen nanang, adala ang sapatek. Ti kaayan-ayat mo. Wen nanang. Ay, apay ngamin asaan na akayat ti umay dito balay. Amuyo matan ni June, nanang, managbabain. Wan, managbabain. Ngam inton nakainuman, mangibabain. Agsaukay man ako nakon, nanang. Ay, katagpay sumat. Damo na pay lang, idi ti agpasyar dito balay, naginumkit din. Idi nabartak, agkakanatan ti ibagbagana. Ay, kat ugali tinabartek, nanang. Ay, saan mo nga ikalintagan da dya lalaki? Ay, jak kayat da dya aparakan ka, numabalain. Isumat nga rin ti ay ayatek, nanang. Nala, makaammo ka nga rod, itibiyag mo. Sigamat gayam ti masabat ko, Remy. Naggapuam? Nagkita kami ka ni June, ngam paawid akon. No, kasta. Da kayo pa lang ka ni June? Unmat, nang ibagaya, nagsina kamin. Ay na, Remy. Bantayam ti kaayan-ayat mo. Adda na kaibaga kanyak nga adda ar-arman na apromodizer. Anya? Anya kumaga po abantayak, Ella. Adamatan kan kwa na ulukwan na. Kat, ipalubos mo nga ruwad nga agaram iti sa bali? Ala, bayam, kasaok ni June. Nasayat mat ta sinong batam ti awag ko. Itay ka pa'y awagan. Apay adi ka sumusungbat. Apay ka di aya. Anya ti bagam. Mailiw ka manen? Adda na damag ko, nga adda ka no ar-armam a promodizer. Nang ibaga manan iti dayta. Saanan ang napatag no asino tinang ibaga? Agpaiso ka di, ha? Awan kinagpaiso na dayta. Dadadaalan daklaan kan ka. Saan ka kumamat basta mamatilatan no adda idandanon dakan ka? Siguraduam lang, June. Ibagam lang kanyak no naumakan, ta isardeng tanday ito'y a relasyon. Amangan mat no sikat addan sa bali na. Gaputa kas tati bagbagam kanya. Anya? Ay, kapay nga takas to'y matantirik nak. Maululawak kan, rurusukin nak. Dan sa matan sakit ko. Gapo nga tayo, di ka na yun na pa nagpuypuyat ko daytoy. Nay, tapayatap-tapayaan mo tanta ulo mo na ka. Maululawak nga ron tatang. Ay, agpakuyog ka kaninanang mo, tama pan ka agpa-check up anak. Paliiwag pa'y tatang. Ang mga numaawan matlaang daytoy. Nasaysaya at no sigudam ti agpa-check up. Sige nga ron tatang. Adatan dito'y balay. Angam saan mo matlangan nga ibaga. No anya ti imbaga ti doktor kan ka. Ay, adda ka di sakit mo, anak ko. Awan nanang. Apay nga rod ako nam amaululaw ka. Anya ka no, ti makagapaw. Nanang. Masikugak. Anya. Masikog ka, asaan kayo pa'y anagkasar iti day di lalaki? Diyak matnamnaman na masikuganak, nanang. Ay, kat kasaritab nga ron day di lalaki Tagkasar kayo. Wen, nanang. Masikuga kun June. Iso apagsaritaan ta kumanti may papan iti panagkasarta. Anya? Masikog ka? Nagdaras ka magtanan na sikugan? Ha? Ay, nyati kayat mo asawan.
Sigurado ka kadi, asyak tinakasikugkan ka? Anya? Ulitam man, ti kinunam? Siyak nga ta, tinakasikugkan ka? Sika ti kaayan-ayat ko. Asino pa'y kumangay? Apay nga minasaan ka anagan-anad. Sa anak pa'y anakasaga na amang ikasarkan ka. Anya? Awanan kay ti bain? Anya nga ron ti kayat mo ang mapasama kita? Naklatag iti daytang imbagam, Remy. Diyak pa'y kayat ti mga sawa. Anya? Anya nga iti kunakin ka, di nakasikugkan ka. Imbagam kumaadumanon dan tapag sa saritaan tayo ti panagkasaryaw. Saan ka nung pa yan nakasagana, tatang? Di na kayat nga ikasar. Anya, nasikugan na kalangarunan, kasta pa'y laang tirason na. Rumbang laang ay kasar na ka. Nakasagana man, wano saan. Diyak mat mabalin apilitan, tatang. Ayan dahi ta alalakay, ta siyak man ti makisaukin ko na. Tano diyak maguston ti panagsungsungbat na danuga kaun. Bayan yung tatang. No saan na kayat? Kabailak mat apadakkel ti anak ko nga oray si isyak laang. Dakkel gaya mo ti tiyan mo, Remy. Wan nga ron. Umadanin ti panaganak ko. Kumusta mo dyan nakasikugkan ka ngay? Apay, saan na ka ngay kalaysa? Saan ka nung pa'y nakasagana? Diyak mat kayat apilitan. Ay, nakababain mo ti kasta nagbambanagam. Nagsikog ka na balasang. Ha? Ay, pasensya kan nasair ko tirik nam. Oray masikog ti anak ko. Saan ko nga ibain ti kasta? Anak banagan na. Feli, amin tayo agbidot. Sika kumati agbain. Ta saan ka masikog? Ang umay ka makiway wifi, iti wifi abay bayadan ti anak ko masikog. Nasair kayo ni samot iti imbagak, nana. Talaga sa Iraq. Sika ti umay makiway wifi, sika pa iti adaganas na amang laes. Pasensya kayo, nana. No, adama di ana isawang ko. O sige, agawid akon. Uray ko maano tulungan na ka iti gastos, tinakasikugkan ka. Ang pulos matan, asaan ang nagpakpakita? Halipatan yun day dyan lalaki, nanang. Gaputawanan apulos karbangan na iti anak ko. Ay, kaasi ka mat, anak ko. Agmay-maysa ka amang padakkel iti anak mo. Sanak ngagmay-maysa, nanang. Ada kayo ka ni tatang. Apaman amalpas ti maternity leave ko. Anusan yung awiran ti anak ko, ha? Ay, awan problema iti dayta, anak. Sana balay, ta work from home ka mat. Agyaman kada kayo, nanang. Gaputa maawa-awatan dak nga anak yo. Para kada kayo, nanang. Regalok ita kasangay yo. Ay, anya ngay daytoy, anak ko. Cellphone, nanang. Imbag lang ada pagpalpalabasan yumot iti oras. Ken panagyaman ko kada kayo. Iti panangay aywan yo, iti apu ko yo. Ay, agyaman naklaunay, anak ko. Isuro kayo, no kasano nga aramatan dayta. Ay, alaman nga road, anak ko. Basta saan yung nga baybayan ti apu ko yo, Muwen, anak. Di ka madanagan. Tabantayak anaimbag ti apo ko. Italaman ang nakita ta, Remy. Kumusta kan? Okay aklang, Mat. Apay, saan ka din nga active ti Facebook mo? Saan ko lang ang masangot yung Facebook? Busy ak iti trabaho. Maturog ak lang ngam ti ag Facebook ha. Apay ka di? Inatiw na kangarod ni nanang mo, Amo na matan ti ag reels. Anya? Katuan, saan mo nga amo dayta? Ay, saan Sige,
Kita tuman ti FB tapno makita. Nasumok yung matgaya man ti agrills, nanang. Isardang nyo man ti panagsalsala yu, takababain. Ay, anya nga iti kababa, ni ti araramidag. Basta isardang nyo ti agrills. Ay, apay nga ipasarden mo ngay. Kat iso nga rod mat ti pagliw-liwaak. Ay, awan mat dagas nga araramidag tapno ipasardeng mo. Siyak nga ro ti mababain. Ay, no adda ko maararamidag akababain. Iso, ibain nak. Angam awan mat kababain nga araramidag. Bagbagaan nyo man ni nanang, ta isardang na ti panagre-reels na. Apay sardeng mau, kat iso lang matiliw-liwana. Saan kayo amabain iti aramiden na? Apay ko maamabainak ngay. Ay natatang, no saan kayo amabain? Siyak, mababainak. Sa apay mat. Nagalas nga ruda kitaan. Imbag ko man balasang ni nanang. Saan anapintas abuyaan ti bakit ngagsala-sala? Nene, anya nga ron ti kayat maasawan. Nagitila ang babalasang ti nakarbungan na nga agrels. Awan mo't inyulog ti bisbok apagalagadan. Abalasang lang ti mabalin nga agrels. Mababainak nga rod, tatang. Pagpagamot ni nanang mo, Aremi. Kita ang manjar aramidan na itirils na. Kat saan na abagay? Bakit lang arudon? Jakmat nga rod mabagbagaan. Awan ka no matidakas nga aramiden na. Apay, kayat mo akat katawaan da ni nanang mo. Kas nakunakon. Binagbaga akon. Ngam ko na nga awan ka no tidakas nga aramiden na. No ni nanang ko tikas jay, ay pagsasawak. Ibabay nakit din nga anak na. At daman impost yun arilsyo. Apay, panagkunayo na pintas? Ay, kahit adon tupay tinag-like ka nag-comment. Ay nananang. Apay, saan kayo amabain? Bakit kayo lang arudan? Nagalas mo't ti pa nagsasaom kanyak nga inam. Ibagamkit din amang ibabainak. Katawan mo't kababain ngay naramid ko. Si kanto pa'y idinaganak ka balasang. Adda ayan ang ngagmaw nga imbagakan ka. Apay, adda nang ngagmaw nga imbagak amang ibabain ka. Ni, apay ta makaungat kayo ngay. Gapo ta nagalas ti pa nagsasaom kanyak. Idinto ta si ka anak karamid iti pakaibabainan. Katawan mo't nangag mo kanyak. Agkalintagan kayo pa'y lang amin. Ipilit yu ti kayat yu. Napanan ni nanang tatang. Imanaw mo, kalpasan na nagsinungbat kayaw. Papanan na ka no? Saan na ka sinumbatan, di damagag no sa dino ti papanan na. Gimuran samot to ni nanang kanyak. Apay nga may, nakas di ti pa nagsasaom kan kwa na. Mababainak nga rod iti aramiden na. Bay amlat tati inam, tawan maday nga aramiden na. No naalas para ken katyar aramiden na. Napintas para iti daduma. Sa dino tinagapuan nyo? Atoy, isublikan kang ti cellphone nga inted mo. Saan mat amasapol nga isubliyo? Ti kayat ko, isardang yu laeng ti panagre-reels yo. Isubli kon dayta, tamakaam mo kamatan ang mga awer iti anak mo. Ha? Adda na sa pulak at trabaho. Agtrabaho ak, kat makaam mo kan iti anak mo. Agsapulak iti agpaay ka na kami kan itatang mo. Tapno saan kami amang namnamakan ka. Saan kayo kumamot akastaan, nanang? Saan ako na makatrabaho no awan kayo nga agaw-awer? Makita, kasapulan dakmot lagayam. Angam no agsasao ka, awan pa'y respetom kanyak. Ibagam amang ibabainak. Alaman laangan, nanang. Uday ta pa nagre-reels yu ti pagragsakan nyo. Makamu kayong arod. Ngam saan dak kumamot apapasan Awirin nyo ti anak ko. Tasyak ti agtrabaho para kada tayo.
Talaga saan mo magbagaan ti naman niya? Ay na, Feli. No may kalaang dito'y balay, aday tamang dildil law ti aramidam. Nasaysayat a pumanaw kan. Kaya't mo asawan? Umanugot kan iti aramidan ti inam? Ay, awan bibiyang mo iti dayta. No saan mo akayat ang mabuybuya ti reels ni nanang, i-block mo latan. Ay sana. Isupay mat a pagkakatawaan ti pupos na. Pagkakatawaan, uno, agin enjoy ka matlang amang buybuya. Ag-reels ka ano, umapal ka. Ay, sa anak lang nga umapal. Ngam buybuyaam. Uwan. Isua. Kayat na asawan ang magustuhan mat. Maala, pumanaw kan dito'y balay. Amok akayat mo laang ti umay maki-wifi. Iti balay dati ket napno iti alapaat, ni Sandra ket agululay kadalabi iti asawa hi kanayon na adda kano overtime. Nem kabayatan ay lumadda daw ti oras, at dakel met ti buten iti pusuna, trabaho lain kadidata, wenno adda sa bali arason no apay nasaanan na adawid ni Edward. Dagiti anak da, na inasente ken napno iti panadilyo, at saludsud no apay napaslasaanan inapatid da iti amadat. Ket no ti inakat pilpilitan na paylay na isalakan ti pamilya, at damet aldaw i mabulak ti kinaanos. Iti dito'y na episodyo, dinjan tayo ti istorya ni Sandra, ti pananibati, ti panagladinit ti anak, ken tinabanod i puso ay masapun na bumangon. Dear Mr. Lonely. Sa dino ti ayan mo, Dak pa lang dito opisina. Anda overtime ko. kanayon mo't latanday ta nga overtime. Anya nga ron ngay? Ando nga ron ti matrabaho. Ur-urayan da kadagiti anak ta. Kasarita mi dan. Bumawi ak tulangin ka na kwada. Kanayon latan akas ta ti bagbagam, ngam di mo mat matungtungpal. Anak, kaya ba ni ading mo tamangan tayon? Ha? Saan tayo ka din nga orayan ni Daddy? Saanan, adapay naskan nga aramida ni daddy iti trabaho na. Iso nga umuna tayon. Kasta ka di, Mami? Wen anak, ala, kaayabanan ni ading mo. Mami, Sa balin at talaga ti madlaw ko iti asawak. Panagkunak, adda sa baling aramidan na. Masansanan amaladaw ng agawid. Rason na ti OT na. Ngamtsak pa dyan. Isonas ka nga paliiwak. Saan ka pa maturog? Agsarita ta pa itinalapat. Anya ti pagsaritaan ta. Waka turturog ako na. Agpudno ka man kanya. Anya man na niya. Adda ka di babaim, ha? Anya ka di manunday ta saludsod mo, Sandra. Namin anon asinong batak na ita. Awan. Jack mamati. Apay nga da password ti cellphone mo. Dagita ka dilaan ti damagan? Hey, Laang ko nam. Ngam, apay adinak masungbatan. makabannog ti mang sungbat ka dagiti apa ulit-ulit na saludsod mo. Napambanogag. Kaya't konti agin na. Mami, apay adin na tayo insurot ni Daddy. Jack man amo ka ni daddy, oh. Mailiwak motan ka da lola. Saur ni Daddy. Ala, bayam anak, no kayat mo, mapantayon to iti ayan da Lola Martina. Ita ka din, Mami. Di, uwan anak. Sige nga rod, Mami. Tayo nakibaga ka ni Jillian. Apay ada kayo laang matimbay. Awan mat ni Edward. Day tapay ti may sama kagapo, no apay nga imay kami dito'y nanang. Tapay, anyat na pasabak. Day dyan nga Edward, ah. Nagawid latan ija ayanda, adi naman la imbagbaga kanya. Iso nga nagpasugnudan adag iti ubing. Anya? Iso nga imbagak nga umay kami laangan dito'y. Tapno mayaw-awan da ti pasugnod da iti amada. Maladawak nga gawin ito malam. Amangan no ibagaman nga ag-overtime ka. Awan. Adala ang awis ti may sa kadagiti gagayim ko. Napatpatag ka di day nga awis, ngam ti makabanding mo dagiti anak mo. Nakapagwanak nga rodan. Alangan man, tadyak mapan. Ay, jak amukan ka Edward. Adon tinagbalbaliwan. Amangan mat no overthink ka laang, Mare. Ay, jak amo. Ngam talaga asim mabali ti asawak. Ado tinagbaliwan na. Ay,
Si kakit di Mars. Amangan mo't no adda dagiti banag anaaramid mo. Wenno saan mo amaaramid. Nga iso ti makagapo ti panagbaliw na. Awan mo ti amok. Tingarod kasayaatan nga aramidam. Kasaritam ti asawam. Taiso lang ti makasungbat iti dayta. Namin anon ang nagdamagakan kwa na. Ngampulos nga awan ti mauray ko asungbat na. Iso ajak amon ti aramidat. Mari di na. Adulakit di ti makan ko ita. Takadwa tayo ni Daddy. Uray siya ka. Unay lakit din na iti anak ko. Naimbag man tanasapa ka ita nagawid, Edward. Madamdamatan ton ngagsarita, Sandra. Kuma, Daddy. Kanayo na kastoy. Ha? Uwan, Daddy. Kuma, kanayon kayo ang masapang agawin. Tapno kanayon mo't akadwada kaamangan, itirabi eh. Nasaysayat siguro nagsinatan. Anya? Ne, Edward, saan anasaya at arabak dayta? Saan ka mang rabrabak? Ngam apay, ada ka dito sa bali? Awan, Apay nga ron akayat mo ti makisina. gaputa saan akong anaragsak iti danam. Pakawanan na ko ma. Ngam ininot anapunas ti panagayat ko ken ka. Anya? Sorry, Sandra. Edward, pangaasim, saan mo ko maapatuloyan ti pumanaw? Nadingitak. Kasano dagiti anak tano pumanaw ka? Kasano akuan? Kabaalam da ita. No may papan ka na kita anak ta. Di ka madanagan. Suportara kita. Saan ama ipapanday to'y iti sustento? No di ka ti presensyam kas ama, ti kasapulan da. At amadaklat tamat. Please, di ka ko pa pumanaw, Edward. Awanan din na. Pinanawan na kami ni Edward. Anya? Abay, ada ka di third party? Awan ko na, ana. Awan ka nun di panagayat amarik na na kanyak. Saanan anaragsak iti danak? Anya? Diyan ka bala na mapukaw ti asawa. Sandra? Ipatay ko lakit di. Nagnanayon na panawan na kami ni Edward. Agbalin ka kuma, anatigkar, mare. Laglagi, ma'am. Adda dagiti dua nga anak mo, amang namnamakan ka. Pangaasim, Joel. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanaudan ni Edward. Lading itik, Sandra. Ngam awan amok iti dayta. Saan na ka mamati? Amok nga amom, kaputa na singad kayo agayam. Pangaasim, ibagam ko ma, kaya't ko ang makasarita ti asawa. Sandra. Agpakpakaasi akan ka, Joel. Kaya't ko ang maurnos ti amin. Iso kayat ko ang makasarita ni Edward. Saan mo ka di apinadas nga awagan? Diya kon makontak ti cellphone na. Napanak iti opisina pagpapayan na. Ngamawanan ijay. Iso asikalaangan tinamnamaag ka makatulong kanya. Tapno makasaritak ti asawa. Mami, sa dino ka di tinapanan ni Daddy? Adala ang napanan ni Daddy yo. Kaano ngay nga agawid, Mami? Abay ngay, asaan nga agaw-awit dito'y balay? Saan ko ang maibagano kaano anak ko? Basta agawid tulat na ni Daddy yo. Mailiw kamin kan ni Daddy. Huwag, mami. Mailiw kamin ka ni Daddy. Agyaman at nagpakita ka matlaang Edward. Pangaasim, agsubli ka kuman. Kailiw da kang dagiti anak ta. Nalpastan na nagsaritaan da ita, Sandra. Edward! Saan tantumot lang nagbalin ang naragsak no mapilpilit ti may sakadata? Kasano dagiti anak ta? Di ka matanagan. Sa anak nga agliway amang tad iti sustento da. Awagan naklang, nadda ka sa pulang da. Ay na, Sandra. Gusto dahi tan apa nagsangsangit mo. Diyak malapdan ti panagarubos ti luwag di. Awan maitulong kan kadayta apa nagsangsangit mo. Tikit di aramidam.
Sursurwam nga aklunan, ama pukaw mo ni Edward. Diyan ka ba, Nan? Kabailang dayta. Di na. Ti aramidam, agpakabisi ka. Mangkita ka iti pakakumikumam. Ta saan anilang tan Edward ti pampanunutam. Kang ronan iti amin, ipamaysam ti atensyon mo kadag iti anak mo. Anak, lukas tamlatan akanayon, sika ti maabak. Nanang, bumangon ka, kat urnusan ti bagem. Laglagi pa nga dadagiti dua nga anak mo amang namnamakan ka. Kasla jakon ka ba lang ito napasama ka na kami, nanang? Anak, saan ka kumaapaatiyo iti day ta amarikrik nam? Gapo iti panagsinayo iti asawam. Nanang, saan pa'y akan nibusanan ti lubong? Iso bumangon ka ditan. Bye-bye amon ni Edward. Dagiti anak mo kitde ti pangpangrunam. Ay na, Sandra. Maragsa ka na ka makakita ang nagsublin ti sigod agaganay kayam. Ay, kamaudyanan na. Nakitak matlaangan ti panag-iisam mo. Ay na, kunak numatayak adya kon makita ti isam ti best friend ko. Unay day tandina, sobra ka man. Puno mo ti bagbagak. Nung amin makita ka idi, kasla imbaklay mon ti sangalubungan. Agyaman akan ka dina. Iti? Iti panagbalin mo akas tibkar ko. Iti panawan ti panaglupoy ko. Awan anyaman na, friend. That's what friends are for. Kunana nga, Rod. Mami, family day ije school intong biyernes. Ha? O sige, taumayak to. Ni daddy ngay, Padasag to nga awagan, anak. naskan nga umay mami. Ta family day kat nga rod. Ha? Sige, anak. Ibagak to ka ni daddy yun. Edward, family day dagiti ubing ije pagadalan inton Friday. Umay ka ta kasapulan da ka ijay. Kita akto naman kaumayak. Anya kitaam. Umay ka nga umay. Taurayan da ka dagiti putot mo. Anda aro trabaho. Aging ka di itakat napatpataglatat ti trabaho mo ngam dagiti anak mo. Anda ka mat no bilang sa anak ka makaumay. Di mo ka din naawatan ti imbagak. Family Day. Family Day! Edward! Saan kayo kuman nga agliday, anak ko? Busy lang ni daddy yo, iti trabaho na. Da kami laang. Ti saan nga inmay ti daddy na? Saan tayo ka din napatag ka ni daddy, mami? Ni, saan apod nun dahita, anak? Naira na laang ngamin nga ada napatag nga inasikaso ni daddy yo. Uray mo't no busy idi. Kat umay latta. Maawatan nyo ko mati amayo, anak ko. Saan ko maaday tati pangguraan nyo kankwana, ha? Kagurak ni daddy. Uray siya, mami. Nakita ka din, Sandra. Ti anya? JFB post ang nakatagkan ni Edward. Saan pa eh? Diyak pa nga may nag-open ti Facebook. Anya nga may dayjay? Kwa? Adain tagdagan kwa na a post. Isu nga rod. Anya ka di dayjay a post. Kwa? Si kalatan amis mo timang kita. Sandra. Isumot lagayam asaan anak ka umay ti awanan bain. Tadagayam sa bali akadwana. Payman, awagak man dayjay a lalaki. Hello? Apay ka di? Nagpuskol mo ti rupam anya. Apay aya? Saan mo ang maikan iti oras dagiti anak mo? Nga maikam iti oras ti anak ti sabali a tao? Wow! Bilibakan ka, Edward! Dahil ka di lang ti bagam? Busy ak. Busy ka nga agpakpaka
nga ama iti saan mo nga anak kasta ka di? Ayan ti saom idea saan mo abaybay anti pasat mo kas ama dagiti anak mo. Ayan at Edward! Edward! Ti awanan bain a lalaki. Inidap nan ti cellphone na. Nagdamag kanyak ni Jack. May papan iti ama na. Anya ti dinamag na, nanang. Damdamagan na. Nupudno ka no nga da sa bali a pamilya ti ama na. Ha? Kasano anaamuan na ti may papan iti dayta? Nakita ka no ti may sa akaadalan na iti may sa restaurant. Nga da sa bali a kadwana. Kat, anya ti insong batyo iti saludsod nga nanang. Imbagak ajak amo. Kan abagan kunak no sa bali ti nakita di kaadalan na. Jack anak, amo, ado ti kayat mo asungbat dagiti saludsod mo kan ni Lolam. Mami, Pakawanan na kumanak ko. Pakawanan dak, iti kabsat mo. No awan maaram idak, tapno mabukal man ang ti pamilya tayo. No pa'y kasta, aramidag amin akabaelak, tapno malitupak ti pagkurkurangan ti amayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko.